Hello my people, uyu ni GYT nje kubigisha uburyo wafata ifoto nk'ingiyi isanzwe ifoto yawe ubona idafite editing ugahita uyihindura gutya. Reba uburyo nayihinduyemo igahita isa neza. Before nuko yari imeze, after ni gutya nabiyihinduyemo. Uno rero nkwigishe trick zo kweditinga ifoto mu buryo bworoshye nawe ukajya uzikorera. Uno rero ikintu cya mbere ubanza gukora, kanda subscribe, nurangiza unyandikire muri comment ukuri kubona iyi video cyangwa n'ikindi kintu ushaka gutana zakwigisha. Uno rero dutangire. Sasa rero hano ukifungura ifoto yacu ni gutya ifunguka. Urata uyifata uyiterure gutya uyizane kuri kano kantu kameze nk'agasaraba, uyikopiye gutya ate yandika copy. Nurangiza uyituza ahangaha handitse filter, nizere ko turi kugendana. Nurangiza uyituza hano handitse camera raw filter ahangaha, ukandeho gutya. Ari na shortcut ya Ctrl Shift A, nayo bita biba utiri unyura muri no nzira, ariko gusa ino nzira ni nk'iyaba professional. Gusa biterwa n'uburyo imashini yawe yihutamo. Ngewe iyanjye ni gutya igenda mwihangane. Urabona ugize utukanda gutya ugata uzuminga out, ugatuterura hano kugira ngo ubashe kureba neza. Hari igihe usanga iyi basic ifunze, ikintu ukora uhita uyifungura gutya, ugahita hano kuri exposure ukayigabanyamo gake. Exposure ukagabanyamo gake gutya, warangiza contrast nayo ukayongeramo gake gutya, warangiza highlight ukagabanyamo gake gutya. Shadows, iyi shadows urabona yongere gutya byapfa. Ikintu ukora hano, iyi shadows urayigabanya gutya. Nurangiza hano black urayigabanya nka gutya. Nurangiza uhita ugaruka kuri ya white uyongere ariko gutya iri kuba nyinshi. White black tuyongeremo gake nk'ahangaha, hano naho ngaho. Iyi texture nayo uyitaho ukayongeramo gutya gake. None reba rero sasa rero ikintu tugiye kurikizaho, tugiye tutuza iyi saturation y'uyu muntu, urebe uburyo igiye kuba. Saturation tuza tuyifate gutya, tuyongere gutya, gusa ntibe nyinshi. Hano kuri exposure iyi nako basic hano ibirangiye. Ikintu hano uhita ukora, urayituza hano muri color mixing, cyangwa mbere yuko ujya muri color mixing reka tubanze hano kuri option ingi. Sorry gato, color grading tuyijyaho nyuma tuvuye kuri color mixing. Iyi color mixing rero niyo tugiye kubanza. Urayituza hano ahangaha, hano ubundi iri bara ry'umutuku niryo akenshi rikoresha kuri skin, wongeremo saturation gake. Urabona ukuntu umuntu wacu ari kuba. Nurangiza ahangaha ikintu tukora, urayituza no kuri ribara ringiri naryo wongereho saturation. Ubona umuntu wacu arimo arahinduka, arasa neza. None ujye waza kuri color grading, hano kuri color grading gutya ahangaha gutya, hano ni sawa. Nurangiza ino shadows duse nk'abayigabanyaho, highlight twongeremo gake cyane gutya, aka gake cyane kano karahagije. Nurangiza uhita ukanda enter. Urabona ifoto yacu gutya tumaze kueditinga. Dore before nuko yari imeze ifoto yacu, before yari imeze utya, after ni gutya twayihinduye. Ikintu cya mbere ugiye kubanza gukora, kanda subscribe, unanyandikire muri comment uko ubonye iyi video, unambwire nicyo ubutaha ushaka nazakwigisha cyagufasha. Ciao duhuye muri video z'ubutaha.